Сегодня мы завершаем год Казань, культурная столица тюркского мира. Завершается это вот таким прекрасным праздником. Аплодисменты! Şul estafetani elimde ötürlüp, bütün Türkmen halkı için ulum berkemede düşünen, şeylerin, dilin hemmeni, şolun yarıgın, teriyeli muhtemelen gereken 300 milyondan köpek ehli teri tomoşaçıları, bütün dünyada tarafatçılığın simbolları olan Türkmenistan'a 2015 yılda hoş geldiniz diye. Важной миссии. Мы уверены, что в Туркменистане все так трепетно относятся к сохранению. Көп рахмет сіздерге, татар халқы рахмет, Қазақстан үкіметі. İkinci orun Barber layıklı. Сен бірінші орынға тырышқан едің ба? Білесіз ме, Барбер? Либо Казахстан, либо я. Это то есть либо Татарстан. Onun da jüri büyük güçlü, onun da номері büyük güçlüydü. Жюри дұрыс пікір шығарды деп ойлайсың ба? Dürüstlüğünde, orası da jüri kullarında. Мәсәлән, кичә бит жюриның санауларында ялгышлык киткән иде. Иртәгә тагын бер санатып карарга уйламыйсызмы? Ялгышлык китмәде микән? Конкурс bitti, bütün 300 milyon kişi gördü Қазақстан жеңгәнен. Аны нидергә дә кирәктер дип уйлыйм.